Number 8. सख्त. सख्त पे इंग्लिश की सवाई. सख्त पे इंग्लिश की वाई difficult. उस्ताद हमारे साथ 2000 उआई. Difficult, difficult. Good. For example, my maths paper is very difficult. Zamada maths paper dera sakht da. Number 9. Jiddi. Jiddi tapa English ki savai. Jiddi tapa English ki vai serious. Ustaz Masara 2000 uayai. Serious, serious. Excellent. For example, Ahmad is a serious boy. Ahmad yo jiddi alak de. Number 10. Asanta pa English ki savai. Asanta pa English ki vai easy. For example, English is an easy language. English yo asana jabada. Manana. दासी नोर वीडियोस ला पारा मुंगा लाइक एंड फॉलो कई और द मुकम्मल दर्शन ला पारा जमुंगा यूट्यूब चैनल दसरा सब्सक्राइब कई.